Veliki pozdrav ljudi, me Matex, naša klep radimo ko je jači, Goten ili Trunks. Posjetite grupu u opisu, hvala na 156 suba, krenimo u video. Neću kad ostvarim te snove jer znam kako je kad nema. Ove kojim nikad nije dosta više ne mogu da gledam. Snimite im izraze na licu kada ostanu bez svega. Goten je sa svojih 6 godina postao Super Saiyan, dok Trunks sa svojih 7. U startu vidimo da su oni veoma jaki. Goku i Vegeta su postali Super Saiyan mnogo kasnije nego Goten i Trunks. Trunks je godinu dana stariji od Gotena, a znamo da je Trunks postao Super Saiyan sa svojih 7 godina dok Goten sa svojih 6 godina. Da sad je Trunks malo jači jer je stariji. U Dragon Ball GT vidimo kada je Baby došao na zemlju, Goten i Trunks su imali jednake nivoje snage, ali da ne zaboravimo da je još uvek Trunks stariji od Gotena. Da zaključimo, jači je Goten jer je mlađi od Trunksa. 1 godinu, a imaju iste nivoje snage, samo da se zna da Trunks nije uopšte slab. Nasuprot time obojica su jaki sajonci. Na sam svidio klip, ako jeste lajkujte ga, a mi se vidimo, peace! Klizim kroz oblake, ja letim, mogu sve.